khumwikulu munose maisha kano bayata Yesu kali khakhukola wele mungako mwanoni walomakho wabola khumwikulu mwo manyile ndi wenyokhe wele tu wekhupile kamechi kowako nga wacha nono khukhamanya mayi wo namwe ese manya nonya wakhesya khumayi mungako mwo sikhumanya kukhuna mu mayi okhesya khumayi umubolelo oli khwamukhesisye ifwasi yanano khulyosa khukutenya alafu nenya khukhuruma wele abele nasalile kumwaka kuno kuchaka nanenya khenju bali masoneti maniso embofu yani enju embofu wala kuba bakherangi imbesemu ne kamabati kamabesemu mala kekhala olisikisa kaka. Sasa nenyile enju ngene nilikuwa nataka hiyo nyumba Yesu. Sasa nilikuwa nimetuma Yesu akuja akwambie kosi si report. Sasa Yesu ama alikuwa kwa kuponya watu akachelewa kukuja kukwambia Mungu. Sasa mwambie, sasa hata usimwambie, si nimekwambia mwenyewe direct. Alafu nilikuwa pia nikuombe Mungu, si unapenda Yesu mtoto wako. Mwambie asijaribu kurudi kutuokoa kwa hii dunia. Watu wameosa tabia kabisa. Sasa ulikuwepo? Naona kabisa hapo. Watu wanatembea na bifu hapi. Baba nao umeharibika. Bifu hapi vimeongezeka. Bolera sa Yesu ke ikhalile mwikulu ni yareme busuma nenya. Agena anako na ivuna futa. Bandu bo nefe wakhaba bolera wasiki. Bayesia. Yani bayesia chinda barusia hata bakhila khurusia sataka. Yani khabarusia chinda saiti ya khurusia sataka. Bola Yesu ke ikhalile sebwe neiko. Asandi wele kumbuli. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherekea. Sisi kama malaya tunaelekea wapi?